mizo doctor chuanom tak mai Dr. John Lal Remsia masai lo chu kan chan ta a April ni sompanga sang ni somni nilai ni jingdar ni le chan ve khan ama hospital din ngei mai Bethany Hospital Silonga aboralani aboral hianin kumsomruk pakomi ani a Dr. John hianin MBBS su Dibrugarh atanga Zovin MD Medicine hi AIMS New Delhi atangin azole a chumi nuwa ne huwa te kumengi mozat medical officerin alo thok to ani a nuwa Bethany Hospital hi adin ta a mizo te tan le anatho na mun megalai mi puite tan chan na nasa takani chanchin bumi te po in Dr. Lar takmai le vantlang rongbol na konga mi in mang takmai tingatin a chanchin hi an soyani Dr. John ruang hi voin April ni sompanga sang ni somni hian nongpoa William ani dona sarkar thu chu kang chuan arwang hi Meghalaya State Health Department ten an phum dona achung te tan chuan avana le zoldon tak em Dr. John hi Meghalaya COVID-19 ve muchu masak ber ani a April ni som pathum thotran ni khan COVID-19 a ve ti muchu ani in uluk taka enkol zui ngalani a zun thlum natna nei sa me kani a hetia na dangin a hantlak bok le ta ka hian adin mun aniam thuta Bethany Hospital ICU wa te dalu ni ma se an chan thei talawani ni zan lama te khachuan adin muna that thu le ngai tu om ani lo thu an la soya amai ro chu zun thlum lo nei sa ani awang hian an rin nain a chaw chak ani melani athi chan takhi he thu bo chai lai hian soi chian alani lova COVID-19 wange zun thlum wange na dang wang ti an la soi chiang lawani athi chan hi COVID-19 tia puan chu ni che lo ma se heti hian marchaka COVID-19 veijing athi pani na anita a April ni som khan Silchar Medical College a hailakan di mi chu alo thi to bokani chanchin buthen khatin COVID-19 wanga thi ti nan lo sei to a ma se a chan tak she talani lo ba ka alai na then khat te chuan chanchin bumi lampo hi an kam khathial nge ni in an soyani chu wangin a thi chan ala chiang lo ti hi kan soi thei chin chu ni phot mai ro se Dr. John L. Sailo hian Bethany Hospital hi kumsang ni pani khan adina tuna hian khumza somsari panga aumeka Silonga Private Hospital thaber pakhata ngai ani a India President Louis Dr. APJ Abdul Kalam IIM Silonga July ni sumni pasari sanghi songpanga a thu asoilai cardiac arrest wanga atlu khan Bethany Hospital a hian shroyani a ma se a cardiac arrest anasata wangin an chanzo lawa he hospital ange hian alo thi ve kha ani a chuti khopa pantlaka an ngai hospital chu alo din theiani he hospital ba ka hian nongpoa Bethany Outreach Hospital adin boka umstinga le birni hata te OPD center adin boka Riboi district a mipuiten an chor em ani Dr. John aten upa hian fa pali nein mi pa pani le meichia pani an ni a afa pa pani te hian apa puin heng hospital te hi an enkola afanu te pani po hi doctor an ni Dr. John hian he shipui hi amak pa pilot atanga akai ni in thuthang omma se hei hi adik lowani thu soi ani a amai ro chu Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma an Twitter kaltlanga voin April ni sompanga jingdar som le minute som pasari a thu ati chuwa chuan Dr. John achungte mi paruk lai chu COVID-19 an positive thu asoya apoi ngei mai Dr. John hian engtin nge he shipui hi alo kai ve ti chui chu thei mai ani lova tun haya ajin chuak lo shim boxi a chuti chunga alo kai ve wang hian Silong khopui le Meghalaya State chu anral khel pha le ani heti lai hian Meghalaya sarkar chu an thotran ni atang khan Silong khopuya shipui wang hian curfew lo puang to a Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma chuan district in Kalpona te ba ka state in Kalpona te po kharani tur thu hasoya he hian nitin mamote ero chu a huam lowang atibokani tin Bethany Hospital a March ni somni pani nuwa damlo le tlo tu dang reng te chu in check up tur le mani in quarantine hal turin thu alo chu to bokani Dr. John ate chung hi chung koro pui tak an ni ve shima apa captain alrin thanga sailo chanchin hi mizia sa kan soi thui dewanga achung te dang hi han soi masa ila anu pui pi achula hi puzo thang sei mar IAS fanu ani a Dr. John apa captain alrin thanga sailo pa hi kelsi lal sailo wa sailo ani a anu hi pidiki sailo ni in Dr. Lukira lunglei fanu ani a Dr. Lukira hi mizozinga Dr. Masaber ni in Christian Labu number zatum somthum palina
nun na kan du berte hi ti te po kha alet ling ani pidiki hi Mizo Modern High School Nongrim Silonga headmistress nireng to train ani Dr. John pa captain alrin thanga sailo chanchin chu hetiang hi ani a Mizo tlangwal fele smart tak mai chuanom tak mai te zinga mi ani a Adam chung hun rei lo ta maya Mizo fatetan hian awiyom ngot mai BA zo nu in Indian Military Academy azoma sangkhazuka somli pathuma commission officer ani a kumni potling manglawa captain akai sang manani sangkhazuka somli panga asamlar sap Sar Akbar Haidarian Arunachala Northeast Frontier Agency Nefa Service Zom Tura asom angin azoma assistant political officer in akalta ani eminu hian nagala nate assistant DC nate achela Mizo Union ho tu te norna hachu awangin district council ho tu te puiturin antir boka sangkhazuka somnga April thla khan India le China inrina McMahon line chinchia turin antira August ni sompanga sangkhazuka somnga captain LR Sailo le ho te chuan McMahon line a chuan India flag anzar theita ani chumi zan chia chuan li ranging tawak maya leimin dur kara aram noya awak vaita a thingjung le a na te aringa ni somruk zet nuwa October ni som pathum sangkhazuka somnga chuan an headquarters a thleng le thei chawani sangkhazuka somnga pakhat October thla a Nagaland tribal area headquarters tuen sanga political officer masaber ni turin tir ani a heti lai hen India le Barmaram in kara McMahon line thlenga Nagala omte chu sarkaro rel noya an la lova milulak tepo an la ching boka he mun hi Naga tribal area ti ani a Nagaland noya ala lawani Captain LR Sailo omlai nge hian India sarkar noya laklu an nita ani heng namte hi Christian an lanilawa anzinga chanchin thashil tu te apui wangte toin sanga ahawa biakin an saka wangte chuan achunga sarkar ho tu te an lom talo hle a Jorhata supply director turin an data ani sangkhazuka somnga paruka IFAA satan India sarkar in arwat le a chu na chu reipo atho ma in sangkhazuka somnga paruk August ni sompani khan athita thut mai ani literature lama tui boka Charles Lamb le Mary Lamb tezia Tales from Shakespeare kha Mizo tongina lek mana sangkhazuka somli pakhat khan oithangpa zaibu aziaka Adam lai sangkhazuka somnga pathum khan anchuman nge ani hemi wanghen oithangpa po achunga alom le a late po aphua ahan thi chia po khan asun na hla po aphua le ani Captain LR Sailo IFAS te tunlai mi tena kan tluk lo na chu kan namro lu le kan thu le hlaziak tu te hlutna chang asia a oithangpa hlate alo ziak chuaka abuat sai te kha ana chang asia in afakom ani sarkar na thok lian tak hi chuan engemaw kongjong taka society tana an theina an mana an thiamna an sor chua thin hi atul tak mewa ana chang an hriat te po angai thin ani hemi konga hian kan mi masa te kha kan tluk lo ani Captain LR Sailo te hi athima lu tuk maya Mizo fa te hian kan chan na saddan po hi kan ngai tu ngai lo mai thei oithangpa chuan Captain LR Sailo thi nu hian apualin hla aphua le a heti hian ati a mana lalai mun sanga akai zela tuna ero thlafam khuwa hlun phul zinga remsiam pa a rangangam ta lai oma khartung soi hi ka hoi thiam lo mu thei chang se chengranga chai kanuame katuai lalrin thanga man tu chu alo ti ani hela po hian Dr. John Remsiam Sailo mingchuron soilangin oithangpa hian Captain LR Sailo chu Remsiam pa ti in akawani ti alangani miro pui vekin an threchiang thina Professor R Thantluanga Mizoram University Vice Chancellor Louis kamchuak lo ngai thlale ila Dr. John chu awiyom ngei mai ka ai chuan anau pangna a MBBS a zir chuatir loka tang khan kanin koma nehua aron thoka thiam lo takin tennis te kan khel dun thina Silong lo college ate po evening class ani lai khan kum khat chu kan kal duna nalama ka boitak dewa wangin ka chunjom talova ikal lo chuan keipo in ka chunjom bik lovang ati a achol veta a Bethany Hospital atran don po khuan kan soi dun thina bank loan noi za chuangla ka tum thu le rul a hu phurom thu te a soi thina Mase Hospital a han function khan atluang tawiawa lon telak belin a building extenta nongpo lama damdo in than nei lowa an khongai thak ti in nongpo ami khu adin le ani
ama thiam ba ka bia kanuama a hlotling chhotare ngani nehua a tholai po khan kan thian zirtiu tu then khat chuan Dr. Sailo hne na in entir hi chu adam doi choi ma po in kan natna 50% hi adam nga lan ti thin April ni khat khan nong po a huan sanga dila sanga an man line reitok tak kanin bia a kan nuina sadun khop mai amak palo ho thule home quarantine awam thu te min shila kha kanin biak nung ber ani tamai nimin pia adam lo thu ka hriat khan karil ruwa khoi hle a adam chole mai be sein thei ang tokin pathian hne na thiamang angin kadil ve a kangai tu ema wangin khamizan khan dar kar ni po kamutling lo hetiang amin liam san tamai hi tur thema har khop mai anpui fanau te tan phei chuan engang takin na angmo anpui fanau te tan tong trai ze lela pathian thlamuan na dil puin an ni po hen an na tri bai om taklaka an himzel theinan tele a hospital din te po mitam taktan mal somna ani zel theinan te idi langu a chanchin dang le Dr. John Sailo chanchin hi Mizoram lama hian kan hrewak lo mai theya ama hi doctor ani mai pia lama mi khongai nanga tak mai damdoi ina ron kal mi re theiron in entir a thlona alo en mai baka damdoi te po a thlonin a penasa a nong po a damdoin pakhata din na chan po silonga in entira kal theilo mi re theiten tlom jok le remchang joka anin entira damna an chan theinan ti in damdoin adina arammi kha si kherlo po mitam tak a thlona in entir le admit anei nual mai chu mai baka silong mizo ko hrana atangka ema missionary po enge moza ta chomek tin silonga Mizo Modern Higher Secondary School a hian kumtin nau panghar sa zual somvel hi an thlatin school fees apek saka chulo po soitura tam ama hi pidi ki Sailo late le captainal rin thanga Sailo late kelsi lal fapa ani a Mizo mi puite kan mel min ti za om tu le rampona Mizo ni tinuam tu ani pathiani na kal santak te anupui pi achula le atu le fa te ompui mol ro se tongtrai pui ze langu ti in an ronzia kani ole doctor ro pui tak mai Mizo doctor silong le megalai pum pui po an za tak mai Mizo te min ti moi thin tu min thlamuan thin tu chu kan chan ta apoi ngei mai